Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona ke mawukuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje like ivideo bese ke uya subscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphe notification bell ukuze uthole ama notification uma kukhona ke ivideo esifakayo. Umqeqeshi weqembu lesizwe laseNingizimu Afrika iBafana Bafana umnumzane ke uHugo Broos usememezele ke i-23 man squad ezobhekana ke neZambia kuwona ke umdlalo wobungane ozobanjwa lapha eGqeberha eEastern Cape ngomhla ka-15 kuNovember kuwona lo nyaka ka-2025 ke. Okunotisekile ukuthi ke umqeqeshi ke uHugo Broos uphinde ke futhi ke wangabiza ngisho oyedwa umdlali weKaizer Chiefs, kanti ke kubadlali ke abakuwona lo 23 man squad kukhona ke kakhulukazi ke abadlali ke beOrlando Pirates kanjalo ke neMamelodi Sundowns lapha goalkeeper Snow Rowan Williams weMamelodi Sundowns, kube ke uRicardo Goss, bese kuba uSipho Cheni weOrlando Pirates, bese kuthi ke kuma defenders khona ke uKhuliso Modawu, uAubrey Modiba beMamelodi Sundowns, kanjalo ke nokhulumane Ndabane weTS Galaxy, bese kuba uThabo Molisane, kube ke uSamukelo Kabini odlala ke khona ke phesheya kwezilwandle, kube umbekezeli Mbukazi, kanjalo ke noNkosinathi Sibisi weOrlando Pirates, bese kuthi ke kuma midfielders khona ke uTebogo Mokoena, uBathusi Obasi Mamelodi Sundowns, bese kuba uSipho Mbule, kube uTalente Mbatha wayo ke iOrlando Pirates, bese kuthi ke kuma strikers kube Oswin Apolisi, uTsepa Moremi, kube lapha uEvidence Bagopa beOrlando Pirates, bese kuba uKeletso Magalwa weSekhukune United, bese kuba uyena ke uMohau Kota wayo ke Al Attifaq yalapha eSouth Arabia, bese kuba ke uLady Foster weBurnley yalapha kwi-English Premier League. Impela ke iyona ke 23 man squad yeBafana Bafana kuka Hugo Broos ezobhekana neZambia kumdlalo wobungani ngomhla ka-15 kuNovember. Like ivideo, subscribe ku-channel, uphinde ucommente kwi-comment section. Mina nawe asihlangabezana kwivideo elandelayo, nisale kahle.